se obradovao nedavno još jednim izdanjem. Ovog puta je Yves Chaland u pitanju i ovaj sjajni strip pustolovine Fredija Lombara. Sigurno autor u mojih top 5 autora svih vremena je Yves Chaland, čovjek koji je tragično izgubio život početkom 90-ih, da li čak 1990. godine u saobraćajnoj nesreći. Čovjek koji je tek trebao da da toliko stripu, ali... Pa i njega su smatrali wunderkindom i onda nije uspeo da se pretvori u ono što je pun potencijal, ili tako? Ali ove pustolovine Fredija Lombara potpuno potvrđuju moju i svačiju teoriju zašto se radi o velikom autoru. Jedan predivan strip, kompletne epizode koje su nastale u periodu 1981. do kraja 80. godina. Fredi Lombaro, dakle, jednom pustolovu, jedan i pogovor Zorana Đukanovića jako dobar, nalazi se upravo u ovoj knjizi, gde ga on naziva tim anti-Tintinom, jako dobra kovanica. Potpuno drugačije, jeste u ogledalu. Strip koji je nastao sigurno pod uticajem Tintina, kad pogledamo neke kadrove ili taj neki ugođaj, ali opet Yves Chaland je dao jednu potpuno drugu auru i drugi ugao čitanja stripa. Yves Chaland koji ubacuje taj noir moment, ne noir, taj retro moment 50-ih, pa da. Da, znači sve i političke poruke i sve što treba se smesti. Jedna preporuka i za tebe da čitaš, naravno, a sada ćemo i u ovom mom opširnijem prilogu vidjeti zašto je Yves Chaland u stvari jedno neizbežno ime za svakog pravog ljubitelja stripa. Uživajte. Ako su stripovi najkreativnija mesta ljudske mašte, onda su crteži Yvesa Chalanda centralni deo te galerije. Tvorac novog retro stila, atomskog stila i umetnik poletne četkice, to je bio majstor Chaland. Prerano napustivši ovaj svet, ipak je stigao da nam ostavi crtačke dijamante. Fredi Lombard je jedan od najsjajnijih. U ovom najkompleksnijem delu prerano izgubljenog francuskog wunderkinda stripa predstavljen je poletni Fredi Lombard i njegovi verni i uvek za avanturu spremni prijatelji, Dina i Svip. Tu je 5 različitih avantura koje nas zajedno sa inspirativnom družinom vode od istraživanja belgijskih zamkova i afričkih džungli do živopisnih zvukova revolucionarne Budimpešte i raznih drugih tintinovskih situacija. Ova poštapalica nije slučajno izrečena jer je Chaland i kroz romantični omaž Eržeovom pustolovu ipak stvorio jedno autentično delo. A Chalandova postavka narativa je malko odraslije prirode, mnogo labavija u smislu narativnog luka, dok su glavni junaci ipak 3 moralno nedorečena lika. Prelepa Dina, mišićevi Svip i vođa družine od besparice, titularni Fredi Lombard. Opasani i socijalnim miljeom, pomenuti trio je konstantno bez para, što je isto jedan od razloga zašto se iz avanture u avanturu upada tako lako. Prva epizoda Testament Godfrida Bujonskog se pojavljuje 1981. a poslednja, 5. F52, 1989. godine. Godinu dana pre tragičnog sudara na parijskim ulicama, koji je sa sobom odneo jedno veliko ime 9. umetnosti. Atmosfera te čiste linije posebno je poglavlje. Jedan stimulans koji nas omamljuje i ubacuje u visoko stilizovani svet, gde je svaka tabla i deo velike slagalice pop umetnosti. Za ovakvu impresiju bila je zaslužna i koloristkinja Isabelle Beaumenet-Joannet, čija je pastelna mat paleta sa idealnom merom oživela Fredijev svet. Stalkerovo integralno izdanje i zasigurno je biser bez koga nije moguće u potpunosti razumeti genealogiju francuskog i evropskog stripa, a Yvesa Chalanda postaviti na sam vrh vaše police.